Sebun bagi beri kebetulan kantor jam, sebun bagi beri kidu, iki kam bagi trei. Sebun bagi beri kidu jigremet. Sebun bagi beri kimat gajing susi, gajing jauman gajing jomti. Ngabat ni ayu yu balik video ya kat platform. Bagi nak nak cakap maka resi dah konsim ke komen. Dah konsim ke komen, dah konsim ke bagi aku sama ki. Mau beli ni baru kita nak cakap. Ayu yu beli, ayu yu beli. First of all, my name is Jiwanpur Karosau. Little bit about myself. 3 years back, that is 2019, I was just a normal student with no aims, no dreams, no goals, no vision, and 0% hope to get a job. Nanti kita guru, pembantu ni yang kecil cuma wise nam cuma itu mingam setui orang cuma jadi. Unsur apa yang cuma imla, cuma jadi bang mengalah. That I can do anything in my life. Bukti bukti sowe kata aku mangam lah pelai regime kejongan. Orang ini kita ni kapor, kita ni kapawa. Believe me guys, every one of you, you have the power inside you. Kita ni kapor 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 bila pelai regime kejongan. Kita ni kapor kapor kau bila pelai regime. Hari ini mesti kejongan. Kapor bila pun kelar wadi kiwe. Kita ni kapor kapor pelai. Ngasno bangari guru dan bakta seperti I feel myself that I am a lucky person on earth. Ngasno bangari guru bangari dan bakta seperti ini mau beli. Baru mengai kedua ke vestige di maki offline cuma.